Ah, men. Ose. Sa ki pou waman? What's that, men? Yo! Yo, to jou mfou kou, men. A ti kou jwet, non? Kou ki bon. Yo, chos gen, men. Mwen pou mwen espou ba la pibye pou ka kompren. Ou konen, maman gon kay, sa vyen. Mwen fon pase sa vyen, man kade koman kala e. Yo, bandi yo fon kou ide em. Chans pou mwen, de gen kek go dan de kala pou e al kachan bagodi yo. Kou e kachan bagodi yo? Oui. Yo kouvri godi a kon sa? Problemi men? Mwen sa vyen kou de al kachan bagodi? Oui, dik sa vyen yo. Sou tabla moun de? Se? Oh, wè sa gen men. Ay gen men. Oui, apre devile mwen apen nou ap sou men. Men, kè moun jwa men. Pase? Wè la, ou wè devile mkanpe la kay la baz. Ay te moun vwi la baz. Ou konen ton mi gen pou la yi. Toni gen pou la vwa sa oui? Oui. L'autre jour, c'était live. Et 14 000 moun. 14 000 moun Sur WhatsApp. WhatsApp. Monsieur Black Live là, peut-être ça me finit. Ve m'aptan Tony, Mouve m'aptan internet là. Tony aussi, m'aptan ni. Devi se la, bay, m'aptan ni. Ça me finit. Wè devi avan ki se si. Mwen ki vwe men. Mese go bay ki ve gaman si. Mese nou va konen gaman mou. Tou viej. Oui men, se zi men. Ok. Nan pa we. Se viej gaman mou, se zi.